then you wait for another day. So chango maduka gona omwihanga no shakwa no kitunga shinje kumibiri zonka kandi obase kutunga mani. Then twinaba Kiboga School of Nursing and Midwifery bari muri Kiboga abona bashimesa abana bitu nangwa naniwe nananye obushaho namwe nana obuzarsa nabo cyo tinkwendo gumaho twara umwana wawo kwe ashome abeje kandi jinemere metaruhwaho abo kwanti kizara kandi nituchirwara if anything ntorwara kimwata no kukire nyuma so umwana mushomese byajanja babantu abarebere kandi abasena no kuzaza abandi abana base kubaho omagaraga ben ruko tuhagaraka tuti okubasa gamba nshonga zitari zimwe na zimwe na mnonga ntwenda kureba aha kisadaka bana ubwo turi kwihirira ha story turebere kurwo muri kitagwenda aho bakugira ngo umwe ishongozi wa mano mu cyekecho kandi abe na ishongore byeshongoro bye din ngwe byabone bukorwa mukama abandi bareke kubyetasyamo ngo ahe baraze kuteka tekera nababana ngo nabana bahwamu bit at the end of the day ubundi nkabantariyo ubundi tinyine first hand information konkama kuragara kugendo misho nanagutiriyo ntureba ngoreka ngo umuntogu abasa kuba yahendira kozratyo kandi amazina mbagahandika DJ Rev so naryo ni twino bushobozi bwo kurugamba habo kuba twaberebere kutunegera ne bitworeka so ntenda kutera mutoci tukareba nturiyo nturugahi no tuzangaye konkama nutakashire hare onyekereze mbanze ngamba haba Franklin habo Jerry then abonye batubone kutunga details ezirukurga aha nshongeji so aba Wisdom Creations bakozere amajita marunji munonga marunji ngariyo mu kikopo cyangu gakunuka je gakubasa kukozese bwa family yona okumara kire karingwa kandi gatarukoma hariye cyo cyonka gine nande bigenderwe binde byo kugira ngo gakutambere ahambere gwawe so ati wano mangno yesiga ugumuyomere ukabura kucenguka katkoresa amajitaga nuko garije kuba nagakwera ogumubere gwawe kubasa kwatwa hamajita icyo neco kubanze cya kabiri wabo ine biguna nabana bigenda wabo ine ebisente wabo ine amazomba wabo ine ebyo binte bikuza ahamubere kakuzo businje kozesa amajita agaba Wisdom Creations agwara kweta Franklin's Habo Jerry koka kozesa ebyo byona babasa kutuntumuka kandi bajangu ngashangwa omaduka gona omwihanga ahabwe twano ndakugatunga oyine kwano yirukanga okacetungire chikopechi echamajuta agaba Franklin's Habo Jerry nabwanyu base kugira amagara marunji barebe umubiri gwahweze kaje barebe bebuze ngunenche cyakwasa kwa cyahindukire ahamagara gawe abimba kubuza biste ntoryaki shinakozesa ki mbwenu munshongeje tinkwenda ngoshembe bambi kozesa amajutago namnonga no basagashanga omu myanya etariye muremba specifically noza kutwisira tugambire hamwe namnonga nko murembo orwambara za Queen Cosmetics abone bashangwa aha Portville building kan haruna Vision Cosmetics ejona hari Abu Dhabi building then tuna Fresco supermarket aho gariyo kandi abaribanda muzo wa Mugabe Cosmetics kandi abantunga mu muzo wa Manyira Sons then isinjira hari yabiri muze aha Clear supermarket bine namba yabo Yesu nabasa kutera hati wano ndakumanye birukogaho ningano ndakushobora nabo ningano ndakubuza mu cweka cyawe ngashangwa nkahi no tumushanje umwenda 12 50 10 aho bantu abarondera noja kwa notunga majuta agaba Franklin's Habo Jerry tugambe okatena naba day to day then abonye matiti amukeje tse kurebe nshonga yo kusadaka abana turukwemerera hari yeco echa DJ Revi chensi yonde gwerirwa kako day to day supermarket nchocho gakamuchawe wanoenda kushoppinga noenda bintu byo munju byo muduka yawe ni furniture na utensils ninga shabitu akwasa kosa umukugaburana no kuteka ne kitanda ne fridge ne byo kurya ne byishomero no yenda kiburi kimwe cyona bacine hari yakucira mnonga aha branch yabo eyo mchujungu aha round about wijano banoreba obutimba bw'abagore so no basa ko ine na
embaga mpango ine wedding noyobuuza otasha ebintu nkabyankai day to day supermarket nico garuka mucawe ebeyi nebasika kandi nobasa kuba nogura buri kimwe cyona ekyokwenda imwe abine nana za sakozi ningashi ebe bine bitukuba twino ubundi nomwenda kubika kasente kanyu nomanya ngo nobasa kuba nofunana bwa safe bukubika musente ntaya byo kugira ngo nobika sente hansi yo mufarasi simanya mutumba abikwijo ebi byona nibajangwe byo bukaho no muntu natimba chikwijo na kwata sente yazito kavera ka black atimba chikwijo matkubarije kwiwe chikwijo ashara kwija yachenda cha henuka ikivera chikarga yatezi sente tubazitwara so bari ibintu bicuma cyona mbine na cosmetics wanoenda kwebyura ukabonera nkitwe babine cleaning ebintu byo kukosa cleaning simanyi vacuum cleaners rugs ebintu byona ebyo nabyo babyine kitchen cabinets wardrobes dining tables office chairs ngambe chindekech day to day supermarket no basa kuzayo o shopping buri kimwe cyona omwanya gumwe ogende no buteka nangu wa shopping abinji nabasa no kutera ka transport kabusha babukwikize ahorumu noza no basa kubora harewe yobuzo tona shindi agenda mbara naza kutandikira ninga mbara to kujimana no basa kubateresimu aha note mushanje note mukaga note ibiri abiri ni ibiri ninga shi 0706 060222 bateresimu ogambe nabo nabasa kubashanga mu kijunga round about aha muhanda urukuza masaka urukurugambara urukuza masaka then nabasa kubranchinjiraho hariho round about nabo no bawajirebere neyiranga kuno wakayo oine kenjara ibintu bukwatine no kubakinga za pizza zachi buri kimwe cyona abakine muno takabona kandi day to day supermarket bajikuretire yakwika hihi kandi rukubasa kuhereza obuhereza burunji turene kitereke cha idi mwananje akaba twagambe tubone tushumeje azangunda idi nibanye na invitations nkiga ntakarebero shanjiraho kwasuza azakanishanje esha yo kurya kuba kunyeka ngendo mu kitinisa ina babire bashitamye aha chamushana Oria yesanjire wena bire naka kuba koma nko mukabraka then kakabaka kakofira shitambariyo omchere gwabo bagwakira je kuyabira akasoma kaka kwasize nkaha kuyabariyo hajira wateresumu okuteresumu akar pasta akababire muno musira akar pasta akazakora baraje kwata yajira tiyare bareba kashara hakutu mwenu kama twatireho tubase okuraba je mu kisibo kitu banywani bitu abasiramu kire nkaka ntwena ngutwatanise nimwe okubasa kurebeka ngutwasiburukaje nabo cyo TV wese tireho kitereke cha idi kandi cyangwa cyo kubasa gukora just no kuza ahamukutiyito kahandika etukura kumenora TV West then sakwantu ntutera kaswida ninga shintu playing kaswida ahera gambira kuturaterere kaswida ejo ntwendo marking eshaha na nekiro chokwezi as in the date kora heze kutumakinga ati woza ham kutuyitu otwandikire eshaha ezuwakireberamu kandi nana izoba eruwakireberamu mbwenu kora heze kubyohereza mu kutuyitu nka Facebook nka X nka Instagram na WhatsApp no ija kuba no taha omukazanaka okubasa kugira ngo obase kusingura ekitereke cha idi kandi abatwatireho barumu nkaba Fresco supermarket ababine mbaguze ibintu byo murembe ebyo muri ngogo no muri mbarara ka hamwe na naba Naume Enterprises aba bine ebintu binje bikwatena n'emyenda harimu kaza satin harimu za chiffon harimu za cotton harimu za lining harimu kinyankore suits emishanana gomesi ebitambi nebindi nabo mbashangwa umurembo rwitwa rwambarira nabo barya haruguto orwa Mbaguta Street nkaho opposite na Easy View aho hihaho so tinkwendo shembe nacho mnywani wanje obase okutunga abantu ambaja unoza kwa notungana korani
y'Orunyankore yahandikire omurimi Orunyankore kandi ntwongera kwisana n'abanyoni bitu abari kabare turi umuntu ija TV West tuza kuba twineho umupira ubwo mukago n'abantu bakabare nangu tubasiramu bonka nkuri umuhazi wa TV West no kunde bitukora no icerezo bitukora nende kureba serebu bawo kaganira nabo kabamanya TV West baserebu bawo babisisi no bakabagambe yetware bamujurizi ayibani murunjo mwana wanyu ntiza kuba tumwine turi umuntu ija kabare izo bari ya idin tuza kuba twineho umupira mwana tukabe tubashaba mwije nitwe twendaganira nimwe tumanye abantu bakabare mutukunzire munonga kandi tukabe twenda twije tubamanye nyena aho no twaza kutandikira abanywanyi bitu twaza kureba kacho mu details yes nko twagambire twenda tuganire tukurugera ariye mbozi rugire omu district ya Kitagwenda ahitugambira nibajyangu hati abandi bantu abo bakwasire nabashatu nabagira ngoro kubanza polisi ekakoma ubwo mweshongozi wa mani wa gospel awabinjo bakumanya nka DJ Levi nka prime suspect omukusadaka kumwana w'emyaka 4 bakumwita Maria Trina ayino mugisha nabagira mbu ba suspects obwa hati bakwasira ndijo nindeba ubwo nawe ni primary school teacher ni vision ya muhandika ine myaka 30 Radius tumusime tundatine kubishoma abo kabiri yo New Vision yes. Ubunatura omuri Rugaramase omuri Ntara sub county tune Nicholas Asingura ubwo no murisa ine myaka 18 bona abana bari Kitagwenda murisa wente nembuzi ni pastor Tingwa wente nembuzi wente nembuzi then hati bine na Deus Kakuru w'emyaka 28 bajango ugo no resident kandi ariyo mwibanda kandi bitu no bagira ngo bwa hati omushango gwabigwireho file number ninjireba kandi bajango na investigations chirumune zigendo misho abo kana yo police necumanya ngo kwitamagara go muntu no baso butachikora mu kacharity n'icyo ningo shango tari we chikozire abibinji bibiye birumune bugamba konka yo police ya confirming ya jambe kana crime scene kandi kuba ijireyo bashangaho eshagama bakashanga omuchenje cyo DJ Levi akabari bukaba byeshagama na n'umunyororo kwigura acenge cyo bukagurisha kandi nubagira ngo kandi bukabane birebeka nka human fingerprints muno ko bakosanke byara byineshaga mukakwata nkatsi ko bundi neke cyo wabenuronda then nibajang police forensic team ekashika yesa crime scene kandi bagira ngo bakashangaho ebintu binji ebyabene mwene bitekaho yes nibitekaho ogwe DJ Levi omushango omulye bakashanga mu buckets 2 emwe ekaberumu eshagame kwasire nko kuwa kusharanga nkente y'amaraka ukarembekereza ngwemwe bucket ekaberumu eshagama ekwasire endijo bucket ekaberumu amizi kandi hatumbikiremu emyenda erimeshagama obundi yakwasa kuba yazirenka hansi ebana neyo riye yabirajiro bayisire kandi nubagira ngwe byona bakabicollectinga kandi ngo ayino mugisha ora kabiri bamba ubwo mwana wo myaka 4 bakamuzika umurika bujogera town council bitobo bakabanza bacikora bwanyuma ya postmortem bakozire ahambirweye bajanguru akabiri bakuzika abantu bonensi yona Kitagwenda yone kabe yinamirire umuntu ari kwebuza umwana w'emyaka 4 umuntu naba yamuturaci nabajyango ekijemeserize police kukora kuchondoza ahaba pasta abetshobobo umuntu nayeta pasta konkana bo bakwatira mu mushango ogogu no bwabe ariyo mweshonguzi wa gospel nyama abeshonguzi wa gospel nayibakika bakatandika ku ministeringa bakeyeta ba pastors rero abantu mukabicirizamu rero kamukora telebi yakwegesa byona so bazengu police
hati yaza ngo ba pastors binji aba bantu abatungira akakumu testimonies nyingi zirimo nzija so iwo rya TikTok ni ndebi gambo nibinji manyango yo cyo muno ugamba police ne kitwara seriously erimu neza kuba necondoza nibajangu na ba pastors binji ngo babatire hemishango yo boroji yo kwita abantu mene mshango jo yone yetorire na no kwa n'abakazi babandi so bari muno bacondoza mani ukora abo pastors ora muno ye no gendo minte bitakire bikwenda amateka ebitakwiciriza bo mbwa ruhanga abantu ora muno bahabya police eri muno ijane kuronda kandi police eri muno kakasa ngo mushango gubakira muno bacondoza nibenda bamanye muno koko wakigamba ngo umuntu kwakuza kumukwata nibinje byakuba yakozere by'abantu bitubintu nanga bagizire mbo harona n'umunyabuzare wabo ngo yamara kameze nkamunana abuze so hati nabo ba suspect nje maybe na usakwa yabaye nakakwato mukubura kwabo tubakamureba gato bakumahiyaje so na police ibyo byona irimo bicondoza kandi itonka program ya system kamuna TV West tuza kwatiriya hatu kuretera byona ebirabe nibiyonjera ebikwatirine n'umushango ugo so nitwaho nuho twatahira muka abanya-Uganda aba responsible abanya-Uganda abazire abanya-Uganda abarukwenda kureba dini eryaha mustar nko kuyagabirweri abakwenda kureba ihanga ryo mutebekana kugira ngo nitwe twatungire platform yeje tubase kugira iki twaganira hanshonga nkejo turebe nturuganka hintu zanka hintu basa kwatankahi hato mushongeje no zakushango shanga ngo abantu nkaba bakweta ba pastor batarubo nyenda ngo umuntu kwateje abo kwantumanya ngo pastor abago murisa kandi murisa kwa banari senteze kwa banari senta amaze kwa banari se embuzize abanafa yo munonga kureba ngo uzarebe kaje bamubugana azumwebembira zirye nyuma baje nkonkogo murisa n'umurungi kandi obwo arisa yenda haruge muje amate kanje ngo uzaziyezo ezo kwa mate garuge mu minji aguze minji atunge minji bwene haturiyo ntureba umuntu naye yeto murisa konko mburisa bwe ariyo entama nayitaho atijo misho ganyo mwihangwe ayoreka ngo no murisa murunji bukikanye kiro atandika kuzirondeza entama agenda nacumita umwazyo agenda arondeza indi agitamu kunuya ariyo nayihaba mbwene nandiyo ningamba aba barkweta ba pastor haza batabari ukashanga mwerimbikire umbuhereza haza mutaburi ukashanga numwefura abarukujumirire bikorwa nkebyo kandi umurimo abarukubikora ukashanga numukinjira abantu ahameisho numboreka ngo ruhanga wananka hatukatugeze soguwe nyine utwino mu kikorwa cyo ututeka umuntu wakoze reke utkureba izina rye riyonde tamburensi yona bwe kikorwa kibicwingana kiti ruhanga wareve uza kushanga umuntu naruga amahanga n'amahanga ngo mba murangira umuntu nkogwe kumbe biringwe yarukurabamo neyo kwiba neyo kwita na no kucwecereza nangwa abantu nkaba bomba agwira bwinje mabakosa technology na kusayansa mabakosa science obuga we barenyo akworeka ngo nakureba akucenga abanza yakubuze buzo bibiri bishatu hata abantu byo yayombekeraho ukubasa kugendana ijo nkani intangaro umuntu akahereza yo billion 20 ngo nanda kuronde byo bwiga was like ati billion 20 hata zo rodents babtar bwiga umuntu akuzandagwa nkakorese byari kwenda gukora mbe nindeba ha TikTok ejo niye mukute yitwureba mwe byabye bishuba konka abantu bombatebya mbe nimpura TikTok omusagaza ari kutebya ari kugira ati ubwo mushija wenyine nyo bakamundangira ngo nahereze mishana kushabira obaje ati nargaha nahikayo kuna shirata nashanga tariyo ati namuterera kuna muterira kubize bari yabampire kargeryo atomudakikanje yije atahuyizire yatahaka cyo mucenge atomudakike zindi ncena garka namwecura atakajwire ebikwera yayeta hechikomo cha black akayine chikomo cha mukono akwasire biburi na nebindi bintu biri nkomu binko mu cupa biru kuterera biryaho njaka natera dawo ninkamizgo mu shairo no atomudakikanje yaja twaza kushaba atweje ngo twaza kushaba tweze yaja ngo tuze kurya
ati yanshumya nko kum go down atejero kago ahanda hansoko to nto twarira tunakena shanga byanyanja bibiri na ndaburo bwosya atwarya hamwe musaneje ataho yaheza atatse kushaba atukutwasimbire kandi ukutega da tugaruka mu sitting room itwarga atwahendera mu cishenje tunashanga hariye kitana hati yatanka kushaba tibyamukwata tandace nara yatanka kunkwata kwata yatanka kunjura hata muherwa izuba uza gushanga ngwebyo nebikorwa ebituri kutekateka ngo abantu bakwasire biburi kumbe kuba kweza kutaho mbishenge byo bagikwasa mu sitting room hata batandika gukora bitari byafa I mean bitari byaburije mbwenu aho kwakuboriwe uryo munya Uganda nangwa kantanzira hariwe Jemima ayibari abo kati ware bogo oyira obuzire kati jangu nangwa nko munya Uganda ro responsible kati jangu aborinka president hatu watandika kutera tochichi umbanta bari kweyeterera abahurire kandi nyuma bari abafira how can you find out how can you go about this kareba enyuma hoti namakuru gutwashomero mu New Vision President Museveni akarajira ngo police etanike kucondoza aryaba ba pastors abo kugira ngo bakore byo kutangaza washabira umuntu wa cancer yace washabira wa urira kakoko kasirimu yace kwango bunde byo kutangaza biruho but to silentire ba pastors niba misleading umuntu ayine kakoko kasirimu namushabira najate mbazi jireke abantu barimo bafa umunaza kushabira atorire cancer atibireke onkantu chimana yo bibuli nega mambro hanga na baba kwe yamba wote yambire okaguma mbazi gwawe okagumira noza kuchirota so tukareba president ari kugira ngo batandike kucondoza abokati tureberena na nico cyo kurebera hati nkebe bukuba onka ebya DJ rebe bakutekateka ngo akozire ngiye bukutuma byajumisa abarokori aba genuine yes hari tumanya hari abarokora aba genuine onkano umuntu yakugira tunye kandi saza abarokoreza kantama ati n'abaferi konkati kugira ngo n'abaferi abantu nkaba abo kweshonshore ko mburokore nibo bakutuma bayetere dini y'abarokore abaferi turebere ba pastors binji nagenda abuzabuza abantu akugambira to mwana muyoma manya abana tubakushoma buka turebere bidini bikwija abana mutabatara ishomero warara manyatsi manyi mutakamire mbazi hatu watamiziro mbazi muza kuchirota so nchenda nitwa abantu baburijo yes ni manye mbere aterije obundi turumuntu turondo bugiga tukozere sente tizikukanya omoika kuba desperate oyebuze byanje nibyo bitatambura no kushanga wagera omikono keji ngo umuntu warendo ndo wagire gombuga nakambuza atamatara toka tushobera atuma hato aba pastor nargata nagarka beshongozi atamatara toka tushobera ntanenji atona shayiwa yeshongorra atahiwa korra atahiwa jira chi atempinduka ketabire mpango hata nashtamana inateka natanka kweha accountability nabara nahikaho nashire kogira ngo tinda kurire mudini kogira ngo tinda kuzire nyino mutuma gwo kumanyarahanga hata nanye kandi mbasa kuhendera nkozere byafaye musiba kugira ngo hina pastor hariya munabasa kwere ahabwenje ndiyo ningamba ntyo abantu nimo muturetire twatandika gukora ibintu bitashimye kuba ntukora umuntu akusindikiriza muriyo numujema abantu okuhendera batashimye kuba bahenderera ahabonje dakura ko umuntu akakora kantu cekace akakarya akashomesa aho abana akombe kahenju akarebera habazirebe yababine akashashurira aho baba kuba nashashuraho omuringo gwishire ogwampora bafana zinyoni mba blaming mu nshongeje musindikiriza beshongozi kwara nkaba abarenzire mbwene migongo kwenda ngo muntu urengo rwakuba ruho rwerta rwabutosha akubugana kamotoka kawe kenambeze eza hanyuma aja ayayaya gagaranga sister Charity novuga kan ikinamba chikuru and you like atinonda ngo ntwazenta so ninjira ngo itwa abantu abatwiro munsi wo mutsindikirize batahi bito kwendera bakozere ibintu batakozere ki batashimiye kubana bakora ngwe niteka ngo byakubari inkongo kuzakuja tkambe pastor shabira abantu mbofere atkanze kutandika kusadaka ubundi nkagire biniho kuba ne hasi yanyanje bani biya atkanze nabo kugira ngo abantu abo kwa birombicweka byanyu mubasindikirize numushekera amajugubine numushekera motoka bakuvuga atama boda mu muntu musindikiriza hatahendera kozire ibintu byatashimiye kuba nakora eco neco kubanza eca kabiri ninjango bwira urite tubire too greedy
kugira ngo twayende ibintu byaho naho batandika kutukoresa n'ibitashimiye kuba nitwara for example hata abafuma bo rukureba nyima ngo abafumu baro kandi imangu na Yesu niwe mufumu mukuru bajyango mfumu witi Yesu inzira ngo cyikumayisa bajyango mfumu witi Yesu na nabandi abafumu bakozere ki baro nabo baro mbajyango gunuruhanga omurwa arukira bwa ruhango bundi bwone cyikumayisa ngo nabwe buruho nabwe yine cyo kubasa koraho tonga tubika haruhango ri so uza kushango shanga ngo omufumu ko kumutayayira wa mugambere byo rukwenda hati nawo kwa kuba nanda ngo takagenderaho hato mwe nakwereze kiba kweta kabaremwe ayenda ngo yarangwe ceta kucibasa atayenda kwe kabaremwe kora ko bureyo kora gumize mu watch kora it is up to yo mushango no gwa kuba niwo kuba wita tima kora ryo nontunga jemima hato munda kujati nyendo le tibere ryagonya no mango kwatargonya nete kwa kukomera konkanchi kutangaza umuntu nagumiza mugonye jojoronda mpaka rebere ngo ibere ryagonya yarubona so on process hakaza mwentekateka yo kugira ngo umuntu yaje atoreto umuntu sadako umuntu abo kugira ngo eshagama yo umuntu netinwa kandi umuntu mutahi wawe so bateka ngo cyo basa kuremera hata muherwa izoba abafuma aba noza kushangushanga umuntu yakumisleadinga umuntu yakorese cyo tashimiye kuba nokora konka kitakuyiridinga anything ahari ibyo abantu otekateka nkunoza kutunga so nyongira ngo aha bwenci utagabore miraruhanga ya wawe ukazo mu kanisa yawe ukashaba ukazo mu nju yawe ukashaba ukagambira ruhanga ibyo rukwenda then akahendera abakozere okunjira aha abantu abari kutereza za kabare mese tukagaruka tukazikora ibyo bukendera abakozere ki bibiro otherwise it will yield nothing ahariwe okwita umuntu no kurembekesha gamanyoti mfutekateka ngo garanga kinde cyongeraho na ningambere cyeshongoro cha Julius Muhoze kinkura trillion trending ga TikTok nayo muringo ngo gumwe ati ninyabuza science ya hagati yo kugira ngo umuntu atakatandikire kizimbe asada ko umuntu akwate ko mutogo umuntu agutayo ngurere kizimbe cyugume kibe hard mbone cyugume ho kitarugwa ati science neha eyeshagama na nekizimbe okwemerera mwene hatkanje ngo kizimbe cyo wacu kwata wacombeke sitaka watahama amatafari na nitaka enjura yakitereka ntubura kugwangwa abo kwa wateka mu mutogo muntu so ninjango zino zakabare message abafumu ari kureba ngo cyo wamuretero bundi takiruhota kubasa no kukikora hata yenda ngo akore message kora kiyo bureyo hati yo gayo gumza mo sadaka mutahi wa mbwe kishira habeshongozi kushira aba celebrities mwatsindikiriza mwatoreka ngo turyaboro nabwo cyo twine kuba ntuyiye abana batandika kuyiye ndiyo nimba cyo remishango manya kandi tabeshongoza bamwe twaba basuru twabura kumanya ogwarahango uturu kugambaho no wachikati tubone tufuritsirize byabariya tubene byo twahendereramo rahanga wanje bangambe kihandeke kiha ebyagamba byenu bingi abokanitwe yagamakuru gatutira hansi abokatwashanga uguba kutekateka ngo omwana afire omukusada kogu oku nibagira ngo nayeta akabe nayeta DJ Levi anko ubwo no munyabuzare kandi hati ntugumiza mutukutenera bundi abana bakwe batamwino kakwate nibi heaven bijendo misho bitobwe twenda no kureba abantu abo kweta barokore maybe nabeshongozo wa gospel maybe na pastors konkane bagumizamo bari kumisiridinga entama zabo program ya systemka ejemune jendo misho nko bwa hati kati zo mukahumuro kace tuza kuba tugaruka tukugamba nshonga niyemwe kwatira n'amaso TV West ya TV West
West yagaruka yakuretera ekitereke kya Idi omu kwezi kw'ekisiibo kwa Ramadan. Guma TV West rero kaswida yahize kuterwa oyohereze message oyohereze eshaha eziyatererwamu ebiro n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook, Twitter ninga X na WhatsApp yitu obase kutaha omukazano. Ekitereke kya Idi kirumu enkoko, soda, engano, omuceeri, buto, ebirungo n'ebindi bingi by'okukozesa kwenda ngo oshemerwe n'eka yawe Idi. Omusinguzi naza kutunga na Koran eri omuri Nyankore. Ebi byona bishagikirwe Fresco Supermarket eruguze ebintu by'omurembe byokwejunisa omu maka otiriho n'ebyo mu kisiibo n'aha Idi omurimbarra na Naume Enterprises abaruguze emyenda mirungi nka satin, chiffon, cotton, lining, sitize kinyankore, emishanana, gomesi, ebitambi n'eby'abasiramu. TV West neendeza abasiramu mwena ekisiibo kirungi n'okuhikaje aha Idi. TV West nehinda. Calling all football fans. The perfect start to the season. For one weekend in September, you get to watch 10 of the hottest Premier League matches. Go to the moment. Stay connected or get back in the action by reconnecting to DSTV. A crescendo to match anything. Available from DSTV Access and on DSTV Stream. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Amazina ganje ninye Simba Jike. Kandi buri biro 20 byo kwa kashatu ensiyona nebe ijumbiro mu kujaguza obuyonjo bwo mukanwa iwari kundeba yejumbiro mu kozesa dental floss. Dental floss niko kahuzi akuturi kozesa okwihebyo kurya ebikuba bisigiro mu kanwa aho brush za meno zitari kwika nikatwero kutambere ndwara zo mu kanwa na no kufumuka mino ninkwe hanandisiriza hakiri koro mino gawe omurundu gumwe burizo smile yawe nico kitinisa cyawe. In the dance of shadows and light lies the heart of Uganda's resilience amidst the challenges of the night, where innovation meets necessity and education refuses to be dimmed, where connection thrives in the absence of power. Embrace the power of the sun with StarTime's solar range of solutions. And empower your journey towards a brighter tomorrow. StarTime Solar. Power your life. Mechiri sisimuka we bali wachiri nitwe kandi tukuza kuzomuka humuro
tuba turimo tugamba aha ky'okusaddaaka abaana omushanga eddiini eziturumu eddiini ez'ekishobobo mbwene eziturumu n'abapasitors ab'ekishobobo batukoresa ebitahikire bitiiremu kuruga obundi bakutujemesereza kusaddaaka abantu na n'ebindi bingi nibyo tutaba turimo tugambaho biti wari okwo nibasa kututeerera simu noti 2 noti 989 ogire eki watugambira aha nshonga egi eyiturumu nitugambaho ninjango Africa turi ensi y'omwirima nk'okuba mbakigamba dark continent uko omuntu kugira ngo oshare omuntu w'amaraka rero ngo ekizimbe nkiza kugumaho kibe kihurire norango ntuba turi omwirima ndindindi so turiyo ntureba iwe nobasa kukigambaho ki nokigambaho ki enshonga egi nokigambaho ki iwe byorebire nibiha gamba nitwa hasi mwejo ejema yakushomera biterana n'aha screen yawe nobasa kugikoporeraho niwe tuterere mutoki abo kwaturebera abantu bagambe ebigambo bingi aha mikutu twareba abamwe bajya ngo utari okucwa mishango abandi ngo mbe muriyo abandi mwabyakatorize nga iso ntwenda kureba yo nkomenya Uganda inshanke zino zirigambaho ki amazima garangu no buyakuba atari yogwe bitonwa no bemushazira maraka kandi kirebirwe afire azikirwe mweno iro kugira ngo obundi bakiyo ni bacondoza ubundi okashanga it's a different person konka iwe no kigambaho ki Uganda nergahinezahi edini nergahinezahi baserebu nibarugahino turugahino zankahi inshonga nkezo nangwa nomwe nabashubuzi nangwa nomwe hello amazina nini wagabakanere kuruga kabare wa mama twakwakira ati nitwe gishonga wazagirebe gishonge gumire ba pasta bingi abarokore nitwe nebatushobera nebaturemesa kushunwa habwe dukibyo gukora ngati waza kora nkeshonge ejo oguyange yatagwenda kushara omwana emyaka ena nimushango kibanda obwesije mu mitima z'abantu gubire mice nebaturemesa emihanda konke ibyo na mukama ruhanga nabanabireba indeed nawe yachikozere konke nkomerero urode nabwe bamukwasi exactly abambe mukama namuteka mushana ni nyakuraho abantu bona bakabare abakule batize West zeshaha nabanya chanda kahunje bona nabakoraho munonga ubwo nini wagabakanare kuruga kahunje omuri kabare babare munonga kanare ari nyabo bambe okay nabashubuzi bakunda nabe byo butegeki tore kwese baba pasta newe nabanda nubahi naba kuvuga motoka umuntu avuga motoka ngo babine kwanza bagisharira manye tafuna accident amhanda manye acici nango wira bakabagamba amaguru genkoko noga gitega de no gasimburiraho konka hata bakababeshagama TV West hello Hello. Hello. Sema Rirota. Yo Rirota. Amazina na hiwatera. Nilanyita msingu ziketu je Uganda isija. Yes. Ndi mtaja muhimbi. Nkuwulira ensonga nga muzitute wala. Wana nange sibitegera fenga tetubikora mamukwano ngato tubikora ko. Anti ensonga maybe rwachi muchari bubi. Hello. Bebe tubikora na era tuyimbale tufuna ke tufunye katono. Yes, na yene mukarya mbulungi. Tukarya mu Burundi na yabo bandi sizaba barezi mama w'abana. Ego mama. Kalebera bulungi stata we bare tukubirako orye kache otkuro murundi osigaro bireho. Babare mnonga wargeye nko mweshongozi wagire cyo wagamba. Nima abandi mutere mutuganire turebe. Dini shika yasisikara ngobwo ni pasta. Hachi business kazabe zo kurogana ngo abantu batamu. Hello. Hello? Hello, Sebo. Hello? Hello. Murireje? Turireje Orirota. Murireje? Amazina na hiwatera.
amazina ni mwetu bya Isaya. Hello? Watera kaisebo. Isaiah tukurire gumiza mo tutenseze turebe. Okay. Bantu mwe watere simu ochendeza volume ya TV yawe ningo jize hari habo kwa huntu batutakuringa na wendo ture kandi urebiri ya TV omushanga twa kwatagana. Hello? Umurire mutatuwese. Turira je sebo rirota. Aza tine shonga shanimwe. Mugambana hayo wari senti narokuru muri cyegega. Yes. Umuntu yaresere takatwita. Mazima. Sete vire sete. I know. Yanda kuchimango sete kar gahano inakasete tambatandere. Owana yamunoza goranke chinto bakarebe. Umuntu atakwihiraho mutwe nabasa gukora ikintu ikindi. Yes. Sete umuntu yaresere sete mutsaga kwenda mu kuhabanza amesa na abanza mirko. No yaresere mcheno yona. Sete zibire sete. Okay. Omuntu yakugwaho je ninga guzanka kabanja akaba kucyanga ngo guzanka kabanja. Muganda. Nobuza kube sente z'ekibine mitwarashate yiwararo kwasira bana mba kufollowing. Chamana boy nakasete sete na muganda wono umwita na shono umwita na nyoko no umwita. I get it. Sete ngwenzo kuma tuba tuzenkankai abatu ziringo mu Uganda tukumanya. Nebigumere. Omuntu wisheke. I know. Moretse. Okay, kabare mnongo wachejegwa kututerera sente na leto akurura kandi binjango echo nchendera biona almost. Mazimo kuyagamba sente kunkati nkwamya nabazine no bachende zindi ni twabatazine turi umuntu zuronda tuzine. Hello. Sente zipira amagara gabanya Uganda. Tipi timanya sente, tipi timanya umusayi. Gwajiro mu bagiga, gwazo mu beshongozi, gwazo mu bapasta mwenu mukama tuyambe sente zibire sente. Yego. Bona no hika akusada ko mwana wawe. Akwiga ukora ibitakurubira ngo no inde sente, hona se sente niza muringoti. Mukama tuvuye kansigaye ndikana rekuruga nyacanda kahunje gutanda. Kale bo bari mnonga sebo. Kandi koko yagamba mukama twere tujiro kumara tukole na mane tufune sente ukana kacha kutwine tujiro kumara abo kamwenu twa ebienste bukahwayo ebyetago bienste bukahwayo twaza kubironda nezeze nshobi ezitukhendera tugwiremo mukama abase kuba nitwe ahabo kuba nosho kusadaka kukatandikira kandi sente nayo nemba jangwe sente kitsa Yesu so ugwe naho cyayenda ntitsubukayo kandi nojuka na Abraham arukusadaka Isaka ino ngo amuheyo konka twahirwa rahanga yamuhereza ekitama yabantu ya sacrificinga so ko kwemerera hargebyo wayenda ngo hendero ko zirenke emwe wabiretera haside tar mu bwaruhanga agarahanga this is what happens when umushango gona baguta aha sente kandi tutekwa kuronda kwihaho umanye ngo wazuronda umuringo mubi ruhanga nasyo bwira kwanka akorekayo kandi bwo yine byo nabahwa bwe niye shonga bwe ncamwe no shangente zitemerwe entoke nebindi kandi basa kuba cyaba hari yogwe hati nyensha garushange cyaza kuba hariwe ninga harinye bwe ntwetekateke twegarucemo tweyozye twegarra ruhanga turindo bukama bwe bwonka ahasigare binde ebiryo munsi nebyapa riya nywa obyame ebyasigaro rinde ruhanga wakuguronda sente nyinji munonga kazurondo meringo mebi I think this is what happens kandi habeho no kwata mu bintu bwatene dini nyenda kuhiga government kugira ngo hazeho some rules and regulations zizakubasa kwanza kwata abantu nkabo kwe bajangumanya ababashomere bati umuntu abayine degree twatandika kubizara wange byo ngo mwoyo nabayija nabayataha konka regulations zimwe zibanzenda kucencire bintu nkebe hato muntu yabatinde bwegese ubwo kubasa kuridinga abantu abari kwebembera
n'omwoyo nabasa kubura aho yashitama nabasa kubura ko yatambura je nawe abo kugira ngo the other party are absent. So njango na government nayo tugihijemo bitunana abari omu leadership ekwatena n'ibintu bitari umwe na bumwe abekwebembera beshongozi abakwebembera amachachi abakwebembera kimutandike kuzo mwifubo muzo muza retreat muronda ahi murakwate kitari yecho ebintu bya running out of hand abantu bakutwihamo bwesije kurayi bacatemba kwa barebe murogo barebe mwisi barebe musiyazi barebe maraya barebe oshange ngo ubundi umuntu no bwatakibire iwe no bwo kitambizo muringo murungi konka bari abandi bacisha mbwe nito tuzira twakwata turebe twatandika kweyihamo abantu bekikanke cyo muringo gona mukamarinde maze tukarenga aha enyona sister Charity hano bitwa kubasa koma kazomuka humuro tumutu gakana muze ibisisi no ariko bashemeza okusya shaha ishatu ahi program ya sisimka ahera bena hendera mwe mutaka